kwangifica leso sikhathi ngizwe ukuthi angisayifuni impilo, ngizwe ukuthi ngangikhala ekhaya, ngikhale ngedwa ekhaya bengabona abantu, ngithi ngiyophila lempilo kuze kube nini. Ngiyisolo, ngikhumbule iluleko zabazali, ngikhumbule bengitshela ekhaya ukuthi ungayenzi lonto, ngikhumbule zonke lezo zinto lezo, ngikhumbule uma engifundisa esikoleni, khona uma isikhathi la esengiyekile khona, yabo ukuthi hayi ukuthi engiyekile mina abazali bami abakaze bangiyeka, yabo kodwa sengisholo ukuthi eseyitshelile ukuthi hey shuthi ingane yami yona impilo eyiphilayo leyo. Ayikho into ebhlungu njengaleyo yokuthi sengenza noma yini angisakhuzwa. Ukhumbula izikhathi zokukhuzwa zokuthethiswa. Ngangesikhathi ngibona ingane ihamba nomzali wayo, ngifise ngathi ngabe ngingaba ingane, ngibuyele ebunganeni, ngiphinde ngithethiswe, ngiphinde ngilulekwe. Lapho sekwenza noma yini kungashiwo lutho kini. Yabo sewenza noma yini sekuthiwa ingane ingafani nosibani bani. Ngiyibuze ngithi mina lo engangisibonelo ngisakhula sekuthiwa ingane ingafani nami. Awusitshela lesuku lokuqala ibehavior yakho ukuthi kuphele ukhanjwe kuyolalwa, wawunjani, wawuzizwa kanjani? Yabona kugift oqala ke futhi ngicathi ngeke uthole ugift oqala, uyofuna njalo ngeke uthole. Ngabhema lapho ngiyakhumbula ukuthi ngangihamba emoyeni, ngangayizwa indlela, yabo nje la umzimba wami ongazi ukuthi awusebenzi kodwa futhi ngiyahamba indlela okwakade uyiyona, uflyer. Ngizwe ukuthi hayibo yaze yamnandi lento, futhi ngizwe ukuthi ayikho into emnandi njengale emhlabeni, ngizwe ukuthi ayikho into emnandi njengale emhlabeni, ngizwe ukuthi yazi manje angisahalele enye into sengicabanga yona. Ngiyafundwa esikoleni angisafuna enye into sengicabanga yona. Kwenziwa yonke into angicabanga enye into ukuthi kuyophuma nini isikole, ngihambe ngiyobhema leyanto leya iwunga, indlela engathi mangiyibhema ngayizwa yangibamba ngayo usuku lonke. Hayi bhema nje yangibamba usuku lonke. Ngalesa sikhathi ke kwakusakhona amaqhuzu yayigigwaya ayisafakwe etepletini bese yagigwaya 2010. Ngaleso sikhathi leso igigwaya lento ukuthi ihlikihlwe kanje, ihlikihlwe ngoba yayifike amaqhuzu, yayibizwa ngovinika abantu bethu ujazini. Hayi umuntu ayibheme wawushaya kabili emva kwaloko uphalaza, shaye kabili uphalaza beyibiza ngeHennessy. Umuntu yambamba lento ekungibambeni kwayo iwunga. Kwaqala manje nasekhaya sengifuna indlela zokuthi ngibheme. Nangu kuma uyasho lapha emphakathini ukuthi hayibo lo mfana lo bayasho lento ekade ngikhuluma ngayo ukuthi lengane yakhe isibheme iwunga. Kukhuluma bona laba futhi abanye sihlala nabo. Lengane yakhe isibheme ngicatha abafethu ababhema intanga mhlamba babezama ukuthi bangisize mhlambe bangivikele or something. Isibheme iwunga lo mfana lo. Hayi uma wayephika lonto ngoba ngenye indlela la ekhaya, yabo mase ngingaphandle ngomunye umuntu engena la, yabo futhi lo muntu enguyena ngaphandle akuyena umuntu engifuna ukuba uyena mina ngokwami. Angikayiphili impilo yami la, ngiphila impilo yabantu yokufitha, yokuthi ngamukele ukuthiwa hayi mfethu hayi uqinile, hayi siyabona ukuthi hayi cha hayi uyindoda, yabo. So as a result esikoleni la ngangifunda khona sengiyantshontsha. Ntshontsha nje kakhulu njengoba ngitshontsha futhi ngibuswa nayi lento esengizwile ngoba labafethu ababili into engithi ngiyababonga ingoba banginqabela ukuthi ngibheme iwunga, ngaze ngayibhema sebehambile. Wakhona oyedwa kumfethu obona amathuba ukuthi hey maye ngabhema lo uzokwazi, waqalwa ngifundisa amanga, hamba uthi siyahamba uhamba nabangani bakho nendaweni ethile niyokwenza ukuthi vele bazokunika imali. Hayi na ngempela ngifike ngiye ekhaya siye endaweni ethile nalento abazali kufanele bayiqaphele, ilandele leyo nto ukuthi iyiqiniso kangakanani, yabo ukuthi niyendaweni ethile hayi siyofunda siye library, yabo. Seziningi izitori oqaphela ingane mayisine izitori eziningi zemali, njalo isine izitori eziningi ezizwakalayo futhi uyiqaphele lapho isine izitori eziningi ezizwakalayo. Ngase ngine izitori eziningi ngithola imali benginikeza ngithe ngizobhema kanye kodwa ngizwe ukuthi mangithi ngiye entsangweni angisayizwa.
mangithi ngifuna ukuthi ngithi hayi ake ngiphuze utshwala ngobonakala ungcono iyavela yaqeda lonke uthando lotshwala ngeze ukuthi Funa sikhwele isikhwele isinesikhwele esinzima kabi wonke ngeze ukuthi kusala yona manje ngeze ukuthi kusala yona ngake ngathi ukuyibalekela ngaye edamini hayi ngahlala khona ngangayibhema ngabuya the nje mangibuya ngaphinde ngabuyela kuyona futhi kwafika la umuntu ngobeni into umuntu ebembusa engingathanda ukuthi ngiyishiye kalula eyangenza ukuthi ngigcine sengibhema lewunga ngigcine sengifuna ukuthi ngimithe esinye standard sokwaziwa nokuvunywa kwakuyilento yokuthi ngagcina futhi lo mfethu lo engamfica ngamfica wayenamathathu eyi26 26 and enye into futhi enza ukuthi mina ngidlebeleke kuyiwunga nakulento le yobugebengu yonke lento le umuntu webukothena debenza ukuthi ngangizalwa ngedwa futhi yabo njengoba ngila akekho umuntu engiceba kuyena akekho umuntu engireporta kuyena imini yabona mangumfana ozalwa wedwa wena yabo so manje lento ngizalwa nosisi njengoba ngizalwa nosisi mangaba abafethu laba abadala beshayiwe abanye bazohamba bayotshela obhuti babo mina ngitshela umuntu lezi result nangu lo mfethu uyafika uyi26 yabo njengoba efike yi26 sebehambile laba seClarot laba ababekade bethi ungayibhemi lento yabo ngibone ngazi ukuthi banesicefe banesidini ngitshela kanjani ukuthi ngingayibhemi lento ibe nibhema nini nifuna ukungicisha uGufti nina nibe nibanje uGufti kanti bona bayabuza ubuhlungu ababatshela abantu yabo noma kuthiwa umzali noma kuthiwa yini oyenzayo batshela abantu ukuthi lento kodwa le akufanele yenziwe ayikho right ayingenziwe iyabheda batshele noma kuthiwa umuntu uyakubona ukuthi uyayenza ke ngitshele kodwa yabo so mina bangitshela labafethu mayifika lo ayi umfethu uvele abona amathuba ukuthi sobhema la mangabe lo engena kulento le uyi26 futhi enqale ngibona ukuthi njengoba eyi26 angitshele ngomkhosi yabo umkhosi kangeleke njani ngalesa sikhathi kwakhona iMadam Robbery ngasekhaya abafethu ababeyibiza ngeMadam Robbery yabo babephethe komunye umfethu oyigunya usanda kushona bayamazi nje abantu dumile yabo waboshwa ke lo mfethu eboshwa baphatha iphambi ngalesa sikhathi iwunga engakaba u2010 engakaba Paris abantu iwunga ngaleso sikhathi kwakhe iwunga iyayibhenywa abantu abayigebengu abashaya amacala abangena emajaldini abaclean abaqoka kahle yabo kwabantu nje kuthiwa hayi isebenza ama26 yabo ngegaba nje ezihlukene yabo kuukuthi futhi kuyaziwa ukuthi bawumkhosi ohlangene yabo babeyibiza ngeMadam Robbery besho bethi mabeqhama behamba begcwala umgaqo bephakamisa o6 no7 bathi awosh shisa abantu baba nezizwe khona indoda esho njalo ethi shisa abantu baba eyivula amehlo ethi shisa abantu baba nezizwe ethi ivuma abagcwala sikangako sisebenza ngibone lento uthi yazi yamnandi ke la ngeke ngisaloke ngishawa abantu la ngiloke ngithula lapha ngifike ekhaya sengishayiwe sengithula sekuzoba khona umkhosi esengizohamba nawo nami ngibuze ngizoba kanjani i26 aqaleke la usangigqokisa amakhalibhodi kushiwo njalo ukuthi umuntu azokunikeza inombolo ngaphandle kanti ngiyafunda phela la esikoleni ngiyafunda la esikoleni eSan Francis isikole iwunga u26 yonke lento seyihlangene la esikoleni ngiyantshontsha la esikoleni angizwa ngamuntu akekho umuntu ongitshelayo yabo ngiyaziyo ukuthi ngagcina sengiyidweba la ngayidweba futhi kwangakweni ukuthi ngayidweba u26 ngayidweba inyoka la khona inyoka enginayo la engayidweba ngayidweba inyoka nje nginento nje ukuba rough ngasatshwa enye into eyingozi yabo lento kusatshwa abantu abasha ibabambile lento ukufuna ukusatshwa ucathi indaba bayafa namhlanje kuvuka omunye asatshwe naye ashawe kuvuka omunye asatshwe naye ashawe ikhona nje lento yokusatshwa nalento yokuthi ngingenza kangcono mina into wrong yabo lento yokucompete ngingenza kangcono abekho abantu abasha abacompete into right ukuthi nje ucompete into right ukuthi hayi ngingenza kangcono emfundweni ngingenza kangcono ebusinessini akubi njalo kodwa kube ukuthi mina ngingenza kangcono yabo sibonile ukuthi abebekade besho njalo kwenzakaleni ngempilo zabo so nami ke kufinyelele la ngisatshwa khona esikoleni ngiyasatshwa la isikole lesi kuyaziwa ngisatshwa wonke umuntu ngisatshwa ngisho othisha
bayangazi amehla ami nje uyawabona nawe ngibuka nendlela engihamba ngayo ukuthi hey lo muntu lo uyinkinga and angikufuni nokuba la kule sikole kungixabanisa nabangani benza ngithatheke kancane angisakufuni nokuba la kule sikole angihambe ngesikole kuma public school la kuthiwa phela kungcono umthetho awuqinile kakhulu hayi ngivele ngifinyelela la ngisatshwa khona ngikujabulele lokho ngixoshwe futhi la kule sikole bese ngiyaxoshwa sengiyofunda ke eMagodfontein isikole singala eClarota njengoba ngiyofunda kule sikole ke ngifike vele ke ngiyathanganela ke hayi lo mfethu afike la enginikeza khona ukuthi hayi indoda lalela into ezokusiza la ukuthi nawe ube yi26 ube yi26 ngaphandle yabo kanjani yabo kanti nawe ifunela indlela yokuthi ke yabo ayibhemele ayitholele leyo mali la ngoba uyazi ukuthi imali ngiyayithola kufinyelele nasekhaya la sekuyaziwa ukuthi ke senginokuchatha lezi zinto lezi engiyigqoka engiyithengelwa ingubo njengoba ngithi ngangigqoka ingubo ezibizayo yabo sengiyayithatha lezo ingubo lezi shawa iroster phela manje yabo ngeke sebengibonile ukuthi nginamanga nasekhaya sengiyaqala ngithatha ingubo lezi ngiyoyidayisa uma uyabuza hayi bokwenze njani yazi ukuthi kukhona isigaba lesi abasho njalo erehab kuthiwa idenial yabo isigaba esiyingozi kakhulu sokuba in denial uthola ukuthi usenkingeni kodwa njengoba usenkingeni uyakuphika lokho ukuthi usenkingeni udinga usizo unento futhi ethi hayi yebo ngisenkingeni kwesinye isikhathi kodwa hayi ngizophinde ngishintshe ngizophinde ngiyeke yabo ngenxa yani yokuthi ubone ngazi ukuthi kusamnandi kakhulu yazi uthatha kancane inkinga okuyona uthatha kancane inkinga ekuyona ukhona mina umunye umfethu yabo ababaningi oyedwa owakwazi ukuthi esengenile esanda kungena beshiya phansi lento nobumnandi bayo ubumnandi lobu besikhashana nosizi olubuhlungu la ngunaphakade usiza ngani ubumnandi obukumoshela xabanise nomndeni xabanise nomakhelwane ungafuni emphakathini ube sengozini nje uqanjelo ngisho amanga nezi mina ngisazokutshela indaba ukuthi mina ngaboshwa ngalanda amaphoyisa amakhulu ngabacishe ngafa ngakhisho ephepheni kwisolezo yabo ngenxa yawo lento izinto nalamhlanje mina ngaziwa njengomuntu ekuthiwa umbulala ngenxa yokuthi kunezinto umuntu agcine ngena kuzona ezimbi ezibhlungu yabo ngenxa yani yakho lokho ukuthi yokungalaleli lento yokufuna ukumitha izitandard yabo hey mfethu impilo ibe nzima kakhulu yabona la sengifunda sengisesikoleni sengise Magodfontein sengiyofunda khona impilo lapha ayonakala ngoba sengiyi26 la ngaphandle bangitsheleka abafethu bathi hayi emasha makumba amana umhlaba vele yabo so nakuleli igumbi naleli kusasetshenzwa yabo so ayinankinga ngoba nami ngangina into ethi hey lento kodwa afanele ngithathe ejele yabo ngizwe ukuthi hey kodwa manje ngiyafuna nami ukuthi kuthiwe ngiyi26 nje ngizoyenza kanjani ke manje yabo hayi nalapha ekhaya ngiyantshontsha njengoba sengitshontshe ekhaya sebeyayifihla izinto ekugcineni kwagcina kucaca ukuthi cha sengishawa iroster bafika abafethu baseClarota abakhala bangifica abatshela lo mfethu lo bathi mfethu umphemise umvumele lo mfethu uthi abheme ihunga mhlanje imbuku senjani seshawa iroster kwabhlungu bakhala abafethu ubona ukuthi ukubika ngaba babhemi ngisho nami kwafanele sekufanele sebengamukeleke ngoba phela vele sengiyabhema yabo ayikho into abangayenza hayi yabona unga ibhlungu kumuntu eyibhema angayifisela omunye ke usuke nenhliziyo enzima kabi uma ezoyifisela omunye umuntu ukuthi ayibheme thina sasibanqabela khona athi angifisele ngishisa ithasami hawu ngeke usifisele yabo hey ngeke usifisele mina sasibanqabela mina bakhona njengabanqabela mina ethi ufuna ukuzwa ngathi hayi inhlobo mfethu ngeke ngikuvumele and ayikho into ebuhlungu njengoba asilazi kusasa lethu lithi siphatheleni ukuthi namhlanje ngiphumile kule mpilo ngiright kodwa kunabantu abasemathuneni kunabantu namhlanje abasemgaqweni wena sewuright usizakele wathi usabheme uhunga wasu ufaka lento nakwabanye uthi bayibheme ukuze uzobhema uphume wena bona basale bafa impilo zabo ishabalala lonto leyo ibhlungu kuthina sesikholwa sesabazalwane uze ukuthi yazi yabhlungu kodwa lento yabo so
mina ekubhemeni kwami ufika esikoleni lesimanje. eMagodfontein. Yeah. Ukufika kwami kule sikole sebenginikezile-ke lento yama-26 khona la ngaphandle. Bese emva kwalokho kuba nalonto uthi hayibo uzoba necala uthatha inombolo ngaphandle bese bona futhi bayasho bathi hayi sisebenza sinacala yabo. Bayasho bese futhi nomfethu wayenginikeza inombolo wayeshilo ethi hayi Makumba mani mhlaba ngiyosabela athi ngo6 nango7 yabo lezi zinto zakhona athi ngiyoyifela lento athi nawe la ufika khona ufike uyimisa ungasabi. Hayi nawe impela ngihambe bangitshele bangifundise. Manje ke sengibuswa inombolo ke manje imithetho yakhona ke manje ke la enombolweni ingibusa njena angikaze ngikwazi umnyango wejele sengiyakufuna futhi ukuboshwa hayi ngiyakufuna ngoba manje mangifika kwabanye ama-26 yabona enye into futhi yabona mawufika kubantu uphakamisa inombolo kakhulu inombolo imandla ezikoleni la abantu bengakaboshwa khona inombolo bonke labantu ababona belapha yana beyamagunya beyini baqalela ezikoleni benikezwa abantu obhuti nje abaphume bona bahlulwa impilo abangasakwazi ukuphatha yabo bese bebona ukuthi ayingeke kuyafiwa bagcine benikeza labafana abekade abade bebancane njengathi bese siyayithatha thina sisagijima sikahambi nayika sikashawa sikenzeka lutho asikaboni ubunzima bayo sikayibona into errong. Ngiyafisa ukuthi abantu bayibone into errong. Abantu abasha bayibone into errong yabo babone bathatha isinqumo bakuvuma ukusizakala abakuvuma ukusizakala. Abantu abasha sifuna ukuvuma sekumoshakele sekunzima sekubuhlungu abanye baze bafe bengavumanga. Ibuyela kule yanto yokuthi kusuke sekuvuthwa ibhodi okade uliphele. Ibuyela lapho nje Kabazela kusuke sekuvuthwa ibhodi okade ulipheka yabo nabantu bengakwazi ukuthi babone ukuthi hayi khona into ephekwayo. Ukwathi angithi nje abakwazi ukubona abantu ukuthi hayi ngeke khona into ephekwayo. Uphekani ukwazi ukubona umzali uphekani lo uphekani angaphekwa nje kunuke nje kungabi nankinga ngoba egcineni iyavuthwa into esuke iphekwa kuyenze lutho mayisivuthiwe kuyenze lutho kodwa ikhona indlela engenzeka ngayo futhi mangabe seyivuthiwe kodwa ngoba sisaqhubeka mawuqhubeka nalesikole usuphethe nenombolo uyagcina uboshiwe khona uhamba ufikaphi ukuthatha kwami le nombolo ngithatha futhi uyabona uyafitha ke lapho uyafitha ke kubantu abangayazi kodwa mawufika nje esikoleni makrok kuyabhenywa ngithi yabo nangempela nombolweni sobenza kanjani hayi nomunye asho ukuthi hayi ukuthi yabo angithi la lento yodumo yabo ihamba lapha ngesikhathi umuntu uyibuza inombolo umtshele ngesikhathi umtshela akakuhloniphi ngoba mhlambe kunjalo ukuhlonipha ngenxa yokuthi ukubuze wamphendula ayoyibuza ngakubo ayifune nawe uyahamba uyifuna kodwa sesikoleni uyayibona ukuthi iphambana kanjani inombolo manje imithetho yakhona imithetho yakini ngeke izihlangane imithetho yenombolo imithetho yakini imithetho yasesikoleni yabo imithetho yasemphakathini ophila kuyona seyiyaphambana vele sebeyimpatha bonke kuzokuyophuma kubaba wakho okufida ukudla kubekela ukudla etafuleni bahambe bakondle bayimpatha bonke ke labo bantu laba bagcwala ngawe yabo nona uyasho ukuthi hayi ngihamba nomqondo wabo yabo shuthi ngikwazi ukuthi nje ngibasha ngikhulume nje into eyamanga kube ngathi iqiniso bayithembe bayikholwe ngihamba nomqondo wabo hayi baqale ngidume ke kuthiwa hayi mfethu sibanibani hey usatshwa hayi ngoba unamandla ukwazi ukula usatshwa ngenxa ukuthi hey uyayazi inombolo ubonisekile yabo hey ufinyelele la ukuthi ke umuntu uyasiqede okay umuntu wenza amacala mina uqala kwami ukuganga mina ngiqale mina ubheme ungangina 13 njengoba ngaphe ngifika grade 8 ngifika kulesa sikole ngaqala lapho ubheme wonke ngiqeda isikole ngina 17 mangiqeda isikole ngina 17 ngenza amacala uma ngenza amacala ngiphuma ngesandla somzala ngivumelekile ukuboshwa ngiphuma ngesandla somzala baboshwe bodwa baboshwa mina ngiphuma ngesandla somzala ngigoduke ngekhaya hayi kucaca ukuthi abafethu bayasho ukuthi ayindoda ngasitshele wena awazi ngisho umnyango wejele wena akwazi uboshwe wena ngeke size sitshele wena thina sibuya khona uzazi indonga zejele sengifuna ukuboshwa
ngiyakufuna hayi ukuthi sengifuna ukuboshwa ngezwe ukuthi hey awona mzukwane ngayejeleke ukuthi ihlala ikhona leyo pressure nje efuna uhlala ukuthi uhlala ukubheda ngoba ithi uhlala ufuna ukunyukela more ebubini ihlala ikhona nje leyo pressure le yabo yokuhlala njalo ufuna ukuprove ukuthi uyindoda ubuyindoda vele ufuna ukuprove ubundoda kodwa uyindoda ayi ngifike ngelinye ilanga ngiboshwe ngikhumbula ngangithi ngiyofuna irehab ngapha endawo khona indawo engala eMasgrave ngafika ngangathathwa kuleyo rehab kwathiwa ngibuye emva kwamasonto ngabuya ngishawa eArosta eThekwini inombolo ngiyayazi futhi sengike ngabona ukuthi uyaphila ngayo kanti ngiyadobeka ngoba ungena kalule nombolweni noma ungaqondile mathiwa uyibhemi ungene kalule nombolweni ngoba kuthiwa uzosinda ngani uzokwana kuthiwa abantu bafuna ukubamba inkunzi mangambuli icala ingubo lingene uzokwenza njani yabo uzofika uthini lapha bazolala nawe yonke lonto leyo ekhulunywa ekuthiwa yenzeke emajele yabo usubona ukuthi hey umubuka kuyizo ubona uthi hey kunje kanti ukuba sejele kube ngathi ukuyihlinzekela ke lokho ukuthi uyithathe ukuze izokuphilisa ukuze uzofitha hayi emva kwaloko kufinyelele la ngangila eThekwini ngala ngaseBree ngiyakhumbula kwakulesikhathi sezonophobia bese ekwaqhamuka inkulumo engazi noma yayiqiniso yini kodwa ekusolakala ukuthi yayingasile iqiniso kwakuthiwa inkosi uma uSuzulu umhlobombane madoda uvuka udla amadoda ubhetshane ephuma esiqweni yeah suka kwathilwane sakamhlolo uthe nje abashawo hawu sabona ithuba uthi hawu abashawo hawu sajabula ngajabula kanti ngizoba seThekwini ngiyofuna irehab mangibuya nje hlangana nabanye bazama ukubamba inkunzi bawu2 njengoba bezama ukubamba inkunzi mina at the age of 13 bengibamba yona 14 ngibamba yona 15 ngibamba yona into ebengikwazi ukuyenza mina bengingafuni ukungena umuntu ekhona ngithi ngizoba yiseli bengifuna ukuthi ngiyenze umuntu ebhekile into futhi ngingenandaba ukuthi inini kwathi manje ngibuswa yona lento ukuthi fanele ngaziwe ngidume kwazi ukuthi phela ngi26 fanele ngivele emfaneleni afukabagaba la bekuthiwa ufike uyovela kubona mangabe sewuthola imali laba bakunikeza inombolo yabo ukuthi hayi ngaqoma hayi sengishayisile usocela futhi nala ukuthi hayi awungiphe la nala bese uyabuya uyotshela abanye ukuthi babuze bangaphumi nalutho bese emva kwaloko bathathela into zabo yabo bese kube ngathi iyona impilo eright leyo ngeke ngisayibala indaba yesikole ngangipha esikoleni eMagodi bangakutshela ngangiphatha isikere lesesiyelo ngaye ngajaha uthisha esikoleni ngamjaha ngesikere esiyelo ngamjaha wabaleka wagcwala ihlala ngake ngathi udoti ngishawa eArosta esikoleni kuyinkinga esikoleni abafundi bashawa eArosta lapha esikoleni bafuna idakamizwa baqalekile yabo bama 26 abeso yazi ngayibamba kanje lento le ini iCalbot elifaka udoti ngoba lalifakwe eCalbotini omunye uthisha nginento ukuthi ngifuna ukumgcwalisela ngoba uyashaya yabo enye into ubona abantu begoloza kanje ezikoleni uthi ufuna ukugcwalisela ufuna ukuvunywa abantu abafundayo yena akafundi ufuna ukuvunywa yabo akanandaba yena nesikole bamvumele kodwa abantu bayafunda bazohamba ngeemoto yena uzocela imali amashumi ngelinye ilanga yabo nami ngifuna ukuvunywa ke lapho ukuthi isikhokho lo wathisha kwakuthiwa uyashaya ngayibamba kanje le nto ngayishaya kanje yathi izini ngamthuka ngentambo enkulu engakanani ngaphuma futhi ngahamba ngeqa ngahamba ngihlupha esikoleni ngendlela exakile ngendlela xa ukwenza akekho umuntu owayengazi esikoleni ngirentisa abantu kukhona izinto abanginikeza zona ngiyi26 yabo ingekho into enhle ongayicabanga ngempilo yami ema toilet ngidume nje ngenombolo njengoba namhlanje inombolo nje ubona ingane bazobona ingane ziloke zithi kanje iqaphele ingane yakho naseyithombeni so uyayibona seyinokuphakamisa izithupha wena ungana kuyijethi izithupha lezo nani hayi isingene entweni enzima kabi eyinkinga kabi ezoyisola ngelinye ilanga ngoba siyaqaphelisa phela yabo ukuthi bayiqaphele lezi zinto ingane sine step isiphakamiso 7 sekuqalile ukonakala so nami kwaba into kanjalo ngafinyelela ke la eThekwini la eBree ngibona abantu bebamba inkonzi mangibabona babili beza kanje
ngidinwe na ukuthi rehab lapha abathe angibuye emva kwamasonto kanti manje ngiyabona ukuthi ngikhathele lempilo angisayifuni ngoba ziyafika izikhathi la uza ukuthi hey angisayifuni lempilo yabo zifika izikhathi enjalo lapho uza ukuthi ngikhatheleke manje lempilo kwangifica leso sikhathi ngizwe ukuthi angisayifuni impilo ngizwe ukuthi ngangikhale ekhaya ngikhale ngedwa ekhaya bengabona abantu ngithi ngiyophila lempilo kuze kube nini ngiyisole ngikhumbule iluleko zabazali ngikhumbule bengitshela ekhaya ukuthi ungayenzi lonto ngikhumbule zonke lezo zinto lezo ngikhumbule uma engifundisa esikoleni khona uma isikhathi la esengiyekile khona yabo ukuthi hayi ukuthi engiyekile mina abazali bami abakaze bangiyeka yabo kodwa sengisholo ukuthi eseyitshelile ukuthi hey shuthi ingane yami yona impilo eyiphilayo le ayikho into ebhlungu njengale yokuthi sengenza noma yini angisakhuzwa ukhumbula izikhathi zokukhuzwa zokuthethiswa ngangesikhathi ngibona ingane ihamba nomzali wayo ngifise ngathi ngabe ngingaba ingane ngibuyele ebunganeni ngiphinde ngithethiswe ngiphinde ngilulekwe lapho sewenza noma yini kungashiwo lutho kini yabo sewenza noma yini sekuthiwa ingane ingafani nosibani ngiyibuze ngithi mina lo engangisibonelo ngisakhula sekuthiwa ingane ingafani nami ngithi ngizophila lempilo kuze akusaphumeki sengiyazama ukuphuma akusaphumeki yikho wena bezofuna ukuyibulala ngangafuna ukuyibulala nami hayi ngangafuna ukuyibulala ngasaba sengiyithathile intambo ngayifaka lapha ngase ngithi nokuthi ngiyibulale angicona ngingayibulali angicona angibulawa abantu kunokuthi ngiyibulale mina yabo nasekhaya la indlela okuyiyona angiye kule ndaba khona uzoyizwa le ndaba mangabe ngiyila ngibona bebamba inkunzi mabebamba inkunzi ngifuna ihunga nami ngivele ngenze ngathi ngiyalamula kanti ngivele nami ngibamba inkunzi kanye nabo emva kwalokho sibheme nalabafethu la eThekwini basiqeda kubhema abafethu kutholakala lana sesinombolweni angithi hayi ngisho ngithi hayi kunje nomunye athi wena athi hayi nami kunje bese sithi hayi ke igcwele yabo makunjalo ke mfethu hayi nabo bayangijabulela athi hayi windoda hayi ngiyaqina yabo lo munye accuse wakhe avela amshiya vele sisale nomunye lo munye umfethu ngoba sesizwanile la ukuthi hayi iKruger leli yabo ngoba lo munye sasithi hayi ungaphesheya ngoba we28 yabo sinasehlangene ngokuthi sama 26 sihambe siyobhema kwenye indawo ngale makabe siyobhema mfethu hayi sibuye sithi hayi asingeneni khona ke mina ngangiba ifront line ke enkonzeni kangasaleli ngemuva ngilo ngithi hamba uzoqala uzokwenzana ngangiyiqala into ngiyiqede aleso sikhathi kuyimina ofrontline angithi ngihamba nalento ukuthi phela mina vele ngiphila impilo ofuna ukuyiprove ngiphila impilo ukuthi fanele kwazi ukuthi ngiyindoda fanele kwazi ukuthi angilona ibhotela angiyeni lo mfana wama model C lo abakhuluma ngayo angisona isitabana yabo kufanele njalo ngifile ngiphila leyo mpilo yokuprove so nginaleyo enga kufana nomuntu mezokhombisa ukungangikholo ungangithemba ukuthi ngusikhotheni yabona umuntu onjalo kwakufanele ngimvezele ukuthi hayi ngeke ubani hayi ngikhona futhi ngeke uzungitshela so nala sibamba inkunzi ke amazona ofuyopha sibamba inkunzi lana sasiyodayisa sesiqedile siyodayisa uma siphuma nje ngoba fanele ngiyiveze izikhathi la ngicishe ngafa khona izikhathi la ngicishe ngafa khona igaba eziningi la ngicishe ngafa khona ngiyakhumbula lo lasuku ukuthi sathi sesiyodayisa sayizwa kukhala umuntu ngale ebanjwe inkunzi sesiyedlulela thina hamba nalo mfowethu uyaziwa wala eThekwini thema sithi nje lapha eBria uma uzoqala ngale eBria kukhona le ndawo le nemithi la kugcotshwa imithi ngaleyo muzongena ngala ngena ngala na muzoyophumela ngale sihambela nje ayisibone ngabantu sebeza emva kwethu bathi nangu uyakhomba uthi ilabi akuthina thina siphethe izinto esizithathile esizintshotshile esizibambe inkonzo kuzona siphethe la ephaketheni sesithi siyodayisa sesibhemi sithi siyodayisa nje sihamba hayi sibona abantu bezemva kwethu naba bezemva kwethu bese ngithi mfethu ngitshele lo mfethu ngithe uBrian mfethu sibaleke athi uBrian asikwazi ukubaleka la uma sibaleka siyangapha kuzovuka labantu basemakethe bazosixoba ngesibonwe manje ngithi sokwenza njani
athi akungcono asazi nalabo bazosenzana kodwa ngoba laba uyabazi yena ukuthi ngesiphile lapha angcono ke asihlaleni laba abala sihambe kancane asishawe ibona ngoba bona asazi ngoba wathi ngathi akaboni mhlambe khona namaphoyisa kodwa abayigqokile abangabona ukuthi mhlambe kwagqokwe uniform yamaphoyisa athi hleze sisinde ngapha bese emva kwaloko ayisithi ayisijet ayisinikela indukwini ke vele ke ngalento yenduku iyasibusa lento vele sasithi thina amaphuzu abovu ngonobangela ento isho ukuthi uma ngihamba la kusangenzeka noma yini sangachitheka igazi khona ngihamba la yabo so ngikulindele lokho yabo awuthi uhamba wazi ukuthi ithuna lakho liseceleni kwendlela yabo so nami ngivele ngibone ukuthi hayi no hayi asimeni la ayibami hayi basithele ngenduku mina ke uma ngifakaza vele kube ngathi nginamanga ngoba umuntu alibheka ikhanda lami yalibo alinalutho angazi nami kanjani uma wenziwa ukuthi ngangisamncane yini ngaleso sikhathi mhlambe kwakuvaleka yini imbobo yabo hayi sivele sihlale phansi basishaye khona lento ababeshaya ngayo angazi yini le ababeshaya ngayo ngoba umuntu wavele nje waqhuma la nginezikala uma usondela eduze ekhanda uyakwazi ukuthi uyibone ukuthi ziphansi ezinye akubona ukuthi zivulekile kodwa kube nokushona phansi walimala isikopho ngaphakathi yebo mangithinta mina la kwisikopho ngiyabona lapho kuyavoshoka kuyavoshoka yabo ngashawa nala yabo amaqhuphama walingana muthi uyabheka yabo leli qhupha leli la shawa lahlehla labuyela la nomfowethu uBrian naye basaqhunyisa ikhanda savuza la ngangigqoke mina iLacoste kodwa esethanda ukuba ndala bangibuka nale Lacoste le ngigqokile kwaba ngazi noma kwaba khona into ethi mhlambe lo mfana uqhamuka mhlambe emndeni no right yini mhlambe kunjani ngaleso sikhathi ngizwa amaphoyisa ngoba nawa busy bese ngivele mina ngesikhathi bemshaya uBrian mdala yena mina ngimncane kunaye ngathi baba eqinisa kakhulu kuyena bamshaya izinyo walikhipha walibamba ngesandla wathi niyabona seningikhiphe nezinyo lapha ngangitshela ukuthi siyafa indlela esashawa ngayo umuntu seyavuza la akasaboni ekushaweni kwami bese ngivele ngithi mina njengoba ningishaya niyazi ukuthi le imoto ezidumayo lezi ukuthi ubaba la ukhona futhi usebenza la eThekwini kwangisiza mhlambe lokho ngoba ngabona indlela okwenzeka ngayo kwashintshwa ukuthi akufonelwa amaphoyisa baboshwe yonke lonto le saboshwa ngaye ejele lela ngilifuna ade ngilifuna ke ejele lela ade ngilifuna angifuni futhi uqamba amanga mina ngingenile ejele ikhashana angisipendanga isikhathi ejele ngoba ngaze ngiye ngisho ebhantsheni kuthiwa ngigwetshiwe yabo so izinto eziningi mina bengizenza azange ngize ngibe umuntu otholakala ebanjiwe kuzona ongenza ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ubevele ekuqoqisa ubufakazi lobo obethulayo namhlanje bevele ngiqoqisa ubufakazi ngoba ukuboshwa kwami ngiboshwa na18 sekuyangivumela ukuthi ngingene ejele hayi nangempela ngingene kanjalo ke ejele mangingene ejele ngiyohlala ngiyoboshwa ngiyohlala ejuvenile mangifika ejuvenile ngafika mina kwabanzima kumina angazi komunye umuntu kodwa kumina ngeze ukuthi ijele akuyona lento yalapha ezikoleni ade ngiyenza yalapha ezikoleni yokungezwa yokungalaleli yokuyibona ngiyi26 futhi ngase ngiyibhalile ngingabhalwanga khona ngiyibhale mina into yokuqala lapha kunendawo ekuthiwa iseboxini eboxini angithi ngaphandle ngazi ukuthi ngiyi26 and njengoba ngazi ukuthi ngiyi26 ngizowafica phela ama26 la ngaphakathi yabo ngoba njengoba ngiyijuvenile ngi-under age kuwola singena kuwola le moto le esuke izothatha iziboshwa esuke zenkantolo izise wesivilisi usewesivilisi isenkantolo le ndoda yebo la njengoba ngingena nalomfethu lo mfethu avele ethini athi angingasho ukuthi ngiyi26
ngendlela engabona indlela ekuyiyona athi hayi ndoda ungasho 26 so seyabona vele ukuthi ngizothi ngiyi26 kanjani ngoba vele futhi makuthiwa kuyalandelwa into yami vele izoba inkingi ukuthi i26 ikephi yabo kuzofuna ukuthi ubani kwakunjani kwakwenzakaleni kwakukhona obani yabo ngiqale kodwa manje ushilo lo mfethu wathi hayi ndoda awunaqala wena 26 alinaqala siyosabela thina magumbamane omhlaba uphi manje lo muntu wathi uyokhuluma noma ikephi la ngiyakhona akasekho ngitsheliwe ukuthi qina futhi manje nginayo lento ukuthi mangiphuma la abantu bazothini ngaphandle abebekade bazi ukuthi mina ngiyi26 ngizobabona abanye la ngisayingane impela lo mfethu ke yena uya eadult mina ngingene la iseboxini sesoya kuma section ngakusasa so yila sifikela khona sonke masazohlukaniswa sekuma section ngithe kuthiwa 26 ngivele ngiyiphakamisela izandla mina ngiyiphakamisela izandla ngiyele lapha ngithukile ngiyaliqala ijele liyathusa liyasabeka usukucabanga yonke lento esukuyikhulunywa ukuthi kuyakwazwana kunqunyana amakhanda abantu besilisa balala abanye yonke lonto le ngithukile ngiyasaba ngihambe ngiyohlala emuva bangifica abafethu mabe ngifica labafethu laba abanye esiboshwe nabo bathi wena ndoda kusho umunye naye ula yena akaphakamisa inombolo sihlezi naye la eSkybed la kubantu abangaphakamisi kube nzima iyakwazi lento ukuthi iyangazi ukuthi ngiyaphakamisa ithi indoda unawe wena wathi 26 bese ngiyamtshela wangasekhaya hayi into engithusayo le tattoo le enginayo la le ama 26 amba ngiyiveze ngabo le nansi le tattoo njengoba nginale tattoo ngigqoke futhi iskipa esasingikona emfishane mangabe ngikhumbula na i-tattoo ikhona sekukhona abamcela inombolo la bathi mabemcela inombolo bamthola ukuthi ayikho lento yakhe emva kwaloko kwathathwa uplastic wacontsiselwa yashiswa i-tattoo angifuni qama ngabakhumbula abazali bami ayikhumbula impilo kayikhumbula impilo enhle kayikhumbula impilo eright kayikhumbula impilo yokuthethiswa ngoba ngifuna ukuthi ngisho khona izwe elithi elilapha kumshumayeli uchapter 12 verse 1 elithi khumbula umdalo wakhe ensukwini zobusha zingakafika izinsuku neminyaka othi angisathokozi ngayo zangifica mina lezo izinsuku lo mnyaka engithi angisathokozi ngiyabona mina abazali mabethi abathokozi ngiyabona mina umphakathi mothi awuthokozi khona isikhathi esifikayo la kungasha abanye abantu sekuwuthi angithokozi sangifica leso sikhathi la ngizwe ukuthi angithokozi ke manje kwafika isikhathi sahamba sanyuka sayaphezulu mangifika phezulu kube khona into ekubuyele nombolweni vele ngidinwe futhi lapha esectionini ngiqala ngithi hayi ngiyi26 mina bathi abanye awubuthi ulele ensokhe lesikhathi hayi kanti ngizobona abafethu bangakithi bangikhulumele ngiyofaka kwenye room khona abantu engingabazi khona lento eyenziwa ke ejele yabona abafana la ngeke ulithanda ijele mongangena kulo noma kuthi ungene kephi ungena adult kephi ngeke uthanda ijele limbi kumbe kunzima ejele ungaphakamisi kuyingozi kuyinkinga uphakamisa yabo uvela ungazi ukuthi uzokwenza njani uze ukuthi ngiphelele umhlaba khumbula iziluleko ukhumbula usanganela abantu ungezwa lutho udelela othisha udelela abazali uyikhumbule lezo ikhathi khona into eyayenziwa sasiba isikokela kanje macela inombolo nibaningi nihlangene ngiphathi makuhlangene 7 to 12 nibaningi kwakushawana kodwa iyisho la ihamba nempama uyacabanga abantu abawu10 fanele uqine lapho nje ngathi awuzwa lutho kwenze ngathi awuzweli ngathatha istep lapho ngathi mangiphuma ejele ngiyishintsha impilo ngaphuma ejele mangiphuma ejele ngangayishintsha impilo ngahluleka ukuyishintsha impilo hayi ngoba ngingathanda ngase ngingene kakhulu kulento ngingasakwazi ukuphuma ngiyafuna ukuthi ngikuveze lokho ukuthi abayiqaphela abantu ukuthi abantu bashintshe kusayeli yasevuthwe kakhulu ibhodwe ukuze ungashintshi selivuthwe kakhulu ibhodwe kunobungozi obuningi abanye abakwazi abanye bazama kungenzeki kube nzima yabo ngise ngibongele le ansizwe kwakuthiwa usiphe yashintsha alien yashintsha alien ansizwe ophuma waqhasha umanje uright uyasebenza washeshwa wakwazi ukuthi okay siyawenza amaphutha iwrong lento ngiyayibona angifuni ukuthi ngize ngidlebeleke kakhulu wathi okay bumnandi nobunandi ngiyayeka lento sizana ubumnandi
obuzongenza ngibe inhlekisa ngelinye ilanga. Bathi mabejabula abazali bethi izingane zabo ziyafunda seyishadile zinjalo, mina impilo yami imoshakele. Hayi ngazama ukushintsha lutho akwenzeki. Usuphuma ejele manje. Ejele. Phuma ngejele akusashintsheki. Angisayifuni kwa yonke lento. 26 yonke lento lena yabo angisayifuni into engihlanganisa nalento. Akusayekeki. Ekuqhubekeni kwami isigaba into futhi engisanganisa mina ekungafuni ukuthi ngiyeke imithi. Angusebenzisa umuthi. Kangusebenzisa imithi sasize sithi awu kandla bethithiza laba sithi osakaza mthombo. Inhlanga sazingibabela zingcinzelo. Angisebenzisa omunye umuthi owawunzima kabi. Okwakuthiwa amafutha ebhubesi. Engangiwathaka ngwagcobela emashiyeni ongeke ukwazi ukungibheka, ongeke ukwazi ukungibuka. Leyo nto leyo enye into eyadlala enye indima enkulu yokumosha impilo yami engifuna ukuthi ngize ngiveze ukuthi kumina yayimosha. Angazi komunye umuntu kodwa ngifuna ukuveza ukuthi kumina yayimosha impilo yami ngoba ubuqhwago babulapha yabo and indoba lento indoba kodwa la yayiphasha khona. Hayi kwakonakala mfethu. Konakala la yayingijikela khona iphashe futhi yami ke mhlambe kwakulo wawulula ngazi ngoba kwakungafanele udle ufish, kungafanele udle ingolube. Yonke lonto le umuthi ongenza ngoba ongenza ngiyibone ngingasatshwa umuntu kodwa umbuzo ukuthi babefa abantu khona beyisebenzisa befa khona beyisebenzisa kuthi umuntu ushawe nenyanga yakhe kodwa ngiyisebenzisa khona lapho ngiyibona ngi-untouchable yabo kangangokuba kuze kwagcina mina ekubhemeni kwami uhunga ngagcina sengingasabamba inkunzi. Ngiyakwazi ukuyeka inkunzi ngingasantshontsha gcina sengiqoqa insimbi. Qoqa insimbi nje straight ngidila nensimbi. Angibambi umuntu inkunzi angibhekezi ngicela nokutshontsha insimbi emzini yabantu. Ekhaya uma uthisha ubaba uthisha mina ngiqoqa insimbi khona usuku la ngangivula umgomo khona ngihambile ekhaya mina kuma ngangithi mangabe ngihambile ngifuna ngibheke yabo afika athumele kubantu ukuthi hayibo ingane yami maniyibona yabo lento yayingenza ukuthi mina nangithi noma ngishawa ngenzani bese ngiyakhumbula ekhaya ukuthi uma angangikhumbula le nto mina ngangakwazi ukuhamba kakhulu mina ngangikhumbula le nto ukuthi uma ngangazi ukuthi uma uyangithanda even uma isengikhiphile endlini wathi hlala la kule ndlu yamaplangwe ngaphandle ngoba ngiyantshontsha endlini ngitshontsha inyama ngitshontsha yonke into efridgini ayikho into engingaphumi nayo kodwa ngangazi ukuthi uma uyangithanda ngangazi ukuthi noma kungenzakalani uma ngiyazi ukuthi uyangithanda yabo uma wengalali ngingakafiki mina kuba nzima ukuthi kufike ubuthongo ngingakafiki kwakuze kube inkinga la kubaba noma yabo abantu besilisa ke nami ngeke ngiyibone lento ukuthi mangazali ingane ibe nje ngeke ngifane noma indlela enza ngayo uma nje uyohlukile into yakhe yabo and ingane yabona umama ngabe esethi esevalile yabona uma uke waqala wadelwa kini uba maningi amathuba okufa angikubeke kanjalo noma ngathiwa kini kufanele babe tough kini ukuthi phela ungagcini ukuthi usuzokwenza sebezokutotosa no fanele bakuzama ukuthi ungadotosa umuntu bese phakathi ke manje ungeni angatotoswa umuntu ukuthi ngoba nakho usesewungeni useyatotoswa. Ngiyakhumbula nje khona umunye umfethu bengangimusha igaba lakhe wayenikezwe imali njalo ekseni emintambama enikezwe imali as a result iwunga kwakunzima ukuthi ayiyeke abo engafani nalo okwawukuthi mhlambe makungenzeka umzali emnikeze nje ngaleso sikhathi yabo ngoba kuyenzeka umzali akuzwele ke nje ngaleso sikhathi akunikeze mhlambe ubuclean iceke noma kanjani yabo kodwa uma kuukuthi umzali usenento khona lento leyo ukuthi anginikeze ingane yami ukuze ingayi ukuyontshontsha izozibulawa abantu leyo nto yinhle yimbi futhi kwenye ingcenye yimbi engcenyeni eziningi yimbi. Yebo kuyenzeka umuntu acela imali athi mayicela imali ancishwe ahamba ubamba inkonzo afa bese yakhala umzali ngoba mina ngiyakhumbula ukuthi ekhaya babebuye babe nakho ukungipha imali yabo bethi
siyazi sike sacela uke wacela u50 ngangamnika washawa wabuya esibhedlela wacishe wafa. So as a result lento ibafake abazali under pressure yabo yokuthi manje ingane fanele ngigcine nginika imali. Agcina umzali eseyenza leyo nto every day every now and then. Loyo muntu loyo akuve kube nzima ukusizakala kwakhe umuntu onikezwe imali yokubhema kubo. Omunye ugcina ejikela umzali mhla engenayo imali afuna ukushaya umzali. Ngangimjikela mina kwase ngathi ngiyahola mina ngomhla ka15 yabo. Noma ngeke ngithi ukuthi mhlambe kwakuukuthi ekseni emini ntambama kodwa babebuye banginika imali yabo. Babebuye nginikeza imali ngibheme bese ngiyaphuma ngihambe ngiyobamba inkunzi sengiqaqile sathi sikuthiwa ukuqaqa. Hambe ngiyobamba inkunzi ke hambe ngiyoklina amagceke abantu ke yonke lonto. Ngafika la ngibona ukuthi hayi ngeke ngiyeke impilo yokubamba inkunzi ngase ngiqoqa insimbi. Qoqa insimbi ukuze ngibheme ngizame imali ngiqoqa insimbi emgaqweni. Ngiyakhumbula ukuthi khona usuku lo engabonwa umuntu owayefundiswa ubaba ababili ngakamenathene ePinetown bangibona bathi sibona umfana wakho umfana betshela umalume bethi sibona umshana wakho umfana wathi shudube evula umgqoma anizameni ukuyisiza lengane anizameni ukuyisiza lengane. Aza abantu kwesinye isikhathi kuze kublamenywa abazali yabo kube ngathi khona inkinga nabazali noma khona izinto ezithile mhlambe ngifuna ukuyikhuluma lonto namhlanje. Kwesinye isikhathi akunjalo yabo ukuthi kube ngathi mhlambe ke khona into ethile ngabazali. Kwesinye isikhathi akuzona zonke izikhathi enjalo. Mina ayikho ipressure nganginayo ukubhema ungekhaya. Mina ngangidla ngithengelwa yonke into ngiswenka kukuhle ku right. Angikho into engathi mhlambe yayipressure nje esayidini lewonke yabo. Kwakuyile ndlela umuntu ayikhule ngayo yamlidela lapha. Kodwa ngeke ngisho ukuthi ngangihlukumezekile ekhaya yabo. Ngeke ngisho ukuthi ngangihlukumezeke kwakunjani. Ngangispoiled ngingane spoiled yabo. Okuyikona futhi lokho kuba spoiled namhlanje engibuye ngisho ukuthi nako ngiyakushaya namhlanje kuba ukuthi ngibe ingane spoiled. Ngikhumbula uSizwe Ndlovu. Khumbula uSizwe Ndlovu uyena oyisibonelo nje esihle. Bafowethu ayisaseliphekile leli bhodo leli. Livuthiwe kodwa manje sekushoda sifake silonge manje. Ngifuna le ndaba lapho khona leyo waphuma kuyisolezwe phambili usolwa ngento ongayazi. Lokho kwabangwa izidakamizwa. Izidakamizwa siyazazi zinesichitho zinesinyama sazo. Ungazenza izinto ezirong ungabanjwa kodwa uyoshawela into ongayazi. Bathi ke abanye uyakhokha. Usukhokhela lapho ungabanjwa khona. Ngifuna usiphe lolo daba kusuka nje kwalo ukukhandeka kwalo kuze kufike emaphepheni ukuphazamiseka komndeni because izinto ezizenzayo thina sesizeyidami zenza ilimaza kakhulu umndeni. Bese sibuyela ke kusingaye ke manje ukuthi uyinqoba kanjani lento le. Ilapho ke ngifuna khona usichazele manje ukusubuya ke uqala phansi la owafika wanqoba khona kuze kube sibona le nto esiyibona njengamanje evuthwe njengoba ivuthwe kanje njengamanje.